Nongialam Gaseng ki Samla Khasi Students Union KSU, Samla Donald V. Thaba General Secretary, but Samla Ruben Niger Assistant Secretary, but Chairman Employment Monitoring Cell, haka arpun rutrik ulber kila ay markti yakimat Jingdawa, melasa ating hau Chief Secretary u Dr. Shakil P. Ahmed, IAS Chief Secretary ke Sarkar Meghalaya, ban kerpat ya ke Sarkar ban Pentri Kam Nok Mardor, kumbalai keren hakis nem balala. Kini kimat Jingdawa ki kentup ya ke jingpen rungkam ya kinong Treha North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Negrims. Prapau la arpau benta hakikam nurse happening ki kentai bat shenrang. Ban kentiyo ya kamang kam na kabenta ki riulum bat ban penlong ya ki interview thungkam daki board jeng kinong penyatnya Negrims om daki company balashu aiwai. La Pynkynmaw ru ya ke Jingdawa ban pinjanai amin ya ke Meghalaya Identification, Registration, Safety and Security of Migrant Workers Act arhajar arpau ban weng lut ya ke Jingdako ha ke jingpenlong ya ke Interview District Selection Committee DSC ban weng ya ke brio ke besong be an ha mahadef kola bat ban pendam no ya ke jingpatha ke Khuborjylla ban roi lut ya ke dekot jong ke jingrai vande mataram. Namar kidan ki dekhat hakani ke jingrai ke bakar pat blai Hindu. Kani ke jingpen bor ban rai lut yigi dekhat jong kani ke jingrai kayat persha ya ke secular character jong kari India. Ladapen bor ka sengkan persha ting e. Lapen pau ki Nongialam ke KSU. Nakalyang u Chief Secretary ulakular ban shimkia ban pentri kam yakini kimat Jingdawa bela bo ka seng hakibnai bela dep.